Malam ni, dia bunyi pula. Okay, malam ni kita di Fox Glacier, kita duduk di Rainforest Motel. Bilik kita ni, nombor 10. Kereta boleh park depan saja. Yang cantiknya, dia punya pemandangan lah, ya Allah. Tengoklah indah betul pemandangan ni. Alhamdulillah guys. This morning there's a rainbow, my god. Okay, Alhamdulillah hari ni kita dapat cuaca yang baik. So kita dapat tengok Fox Glacier. You can see the other side. It's quite far away, but today is a good day. Kita berhenti sekejap di Bruce Bay, tepi laut lah ni. Wah. Okay, cuaca di West Coast New Zealand, South Island ni memang gini lah. Dia selalu mendung, hujan, dan panas. Sebab lautan ni kan, dia menghadap lautan Tasman Sea. Kemudian sebelah ni dah Gunung Ganang. So the mountain ranges. Jadi oleh kerana angin kirakan dia sea breeze semua kan, dengan mountain range, the different in pressure system, jadi dia weather selalu berubah. Another pit stop sekejap. Kita di lembah, di valley plains or something like that. Cantik betul masya-Allah. Inilah bumi New Zealand. Dia punya landscape memang unik lah. Cantik betul. Weather dia berubah cepat, tapi landscape dia memang mesmerizing betul. Sekarang kita di Sheep Creek, tepi laut, before going to the Haas Pass. This could be the last entrance to the bukan entrance, the last beach stop lah. Boleh naik atas. Wow. Dune Lake Walk, 30 minutes 1 kilometer return. So there is a viewpoint up there. Parikaka, tahu Parikaka Marine Reserve. Beach dia orang, pasir dia hitam kelabu lah, not really white, lebih putih. And dia punya kayu-kayu ni yeah, I think it's true lah. Sini maybe it's illegal to take this driftwood daripada beach. Sebab tu banyak ni. Ada kayu-kayu ni boleh buat meja dan sebagainya. Nampak tu dia punya lautan gelora dia. Kalau ada surfers ni memang tempat dia lah. Sekarang kita di Knights Point. After this point, kita akan melalui Haas Pass. Kita akan lalu cut across the mountain ranges lah. Jadi from now onwards kita tak dapat nampak the coastline lagi. So we are exiting the west coast punya area in a short distance tempat depan. That side, going towards the mountain. So ni tempat Te Wahipunamu. It is a World Heritage Area in New Zealand, facing the sea, and that is the Tasman Sea. This is part of the Haas Pass. Kita berhenti tepi jalan kejap tengok
gunung-gunung. We are in between the mountains already. Alhamdulillah, cuaca pun panas matahari dan kita dapat menikmati pemandangan sekejap. Sini tempat lagi satu waterfall yang cantik. You can stop for a while, park the car, jalan sikit saja, and then you will see this. Itulah hentian sekejap di waterfall ni. Cantik sekali. It's just by the roadside saja. Stop, tengok keindahan dia. Sini pit stop the Blue Pool. So ada toilet tempat atas sana. Banyak orang stop tempat sini sebab nak dapatkan pemandangan yang sebegini. Masya Allah. Tengok dia valley very deep. We are doing a 360 degrees. We are in the valley. Mountains, the snow top mountains semua keliling. You see? My God. Masya Allah. Kena pergi Blue Pools. Basically kena turun bawah situ. Berapa bawah tak tahu. Boleh pancing Okay. Danger, dia ada pokok yang toxic So we better not hold anything much. Okay, Mount Esprit National Park. Ni burung-burung, ada kelawar juga. Oh, nama burung ni kereru. Yalah, pigeon family lah, betul lah, pigeon family. And then dia binatang-binatang yang mammals Possum. Tadi nampak a few possum mati. Kita jalan dalam forest dia sikit. Daripada atas turun ke bawah. Kalau want to trek to the Blue Pool, it will take about, apa dia cakap, 3 jam ke apa. But I just want to see tempat bawah ni apa. Kemudian naik balik. I'm not gonna go to the Blue Pools, but kita tengok di sini dalam hutan kecil ni lah. Okay, let's go back. Aku tak nak pergi jalan jauh lagi ke Blue Pools.
because my wife is in the car and we are going to Wanaka. So Wanaka is going to be about mungkin dalam 1 jam lagi sampai insyaAllah. So drive pelan-pelan and jomlah. Kita berhenti sekejap tepat Lake Wanaka Lookout Point. Okay, Masya Allah, macam postcard perfect lah guys, you see. Setelah sehari memandu, akhirnya kami sampai ke tempat penginapan kami di Bandar Wanaka. Ikuti kami di episod akan datang untuk melihat keindahan Bandar Wanaka ini. Jangan lupa like dan subscribe dan kongsikan channel ini bersama keluarga dan sahabat handai dan ikuti bersama kami menjelajah dunia yang terbentang luas ini.